untuk mendapatkan nama kita terpadam dalam bersama dengan 60,000 orang tu, ada satu doa semua. Tapi doa tu hanya kita usaha. Kita tak tahu bila Allah Ta'ala terima, kita tak tahu. Tapi itu adalah satu usaha. Iaitu Allahumma ja'alni min utaqaka minan nar. Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar. Ayat ni semua kita nak mohon pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala padam nama kita daripada neraka, dan termasuk golongan orang yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala pada bulan Ramadan, termasuklah 60,000. Jadi kita baca semua, kalau boleh baca dalam tiap lepas sembahyang paling sikit 3 kali kita baca Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar, Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar, Allahumma ja'alni min utaqaika minan nar. Tiap lepas sembahyang. Kalau ramai Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Kita mohon pada Allah Ta'ala agar nama kita ini terpadam daripada senarai masuk neraka, dan kita termasuk golongan orang yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala pada setiap hari pada bulan Ramadan. Kalau kita baca semua. Masa kita nak buka puasa, dia ambil masa 15 minit sebelum kita buka puasa.